Facebook company ahem puamen kupidlo kumantulo Facebook fan ke bonai chengke itu manutin da Facebook use surdi ante company ko nalo du chini menang litum engke pinijong si langdam pulote Facebook company mate Facebook company ahem pu ke pirtheben ke plang nai along number 2 areng long sidu he is the second richest person in the entire planet yes kwalo tangka dulalo kumantulo Facebook fan salam cheng la pen Facebook fan ke salam a reason ko pilo nonoson pu ke chingki chi than phan mate ka pre reason fan si ke salam la frang ke cheng si ke la pen Facebook company mate la Facebook ke salam amunit kupi pilo ko charli ko an lo ke charli do kupi pia degrees lo do la tarang than po la pen Facebook company ki khuli hut mate kang pu cheng hut lahan police ta arrest la Facebook company ahem phu phat kupi joine lo pine sonbag reason do idi do lata nang than bo prang so video long asi ang tonne la so video long ang tum han nang than clear okay so the owner of the Facebook company is Mark Zuckerberg yes Mark Zuckerberg pomoni hello Facebook phan ke salam bang mate Facebook company ahem phulo mantulo ke salam na so Facebook a app phan mate la so company phan pulote lata prang nang than bo so prang itum la chin yang Mark Zuckerberg konar lo ke charli la pen arta kwan lo kumantulo jodmo konar amunit lo apai po kupilu claim la ke cheng nang than po Mark Zuckerberg was born on 14th of May 1984 anikan sia mahang thek White Plains po New York City long New York na lo do prote United States of America long si mahang ke thek inke alang pedang parta angjir pi bang thom dolang ke apo apai kupilu claim prote Mark Zuckerberg apo apai ke doctor ang se apai bang ke psychiatrist ke apo bang ke dentist lani clear lo inge ke Charlie hin Mark Zuckerberg re uma theko ma pulote yes la so minute bihe ko penta ke Charlie hin interested o thola pen especially IT hormu man information technology hormu la ke Charlie ning hang pick tho computer aning hang pick tho computer ta puine game bathu la phan la ning dokali lake C++ di Java Python lahai ke pilo programming language pusibu computer programming language lahai si ke Charlie ani hang thobi he ka ko penda that's why la so join is alang at the age of 11 11 bosor wet arta hut penta alang messenger app che salam tu et anlo matha tha 11 bosor wet lang sitala sumunit ke messaging app ta sema thek tu et anlo programming language ta thek tu et anlo engke Jacknet pu isi alang amit thang at the age of 11 11 bosor hut alang isi messenger app ta salam no sumunit hala so app ke sita pu publicly he appu pen ching ki phan tha appu dentist mati clinic long sido inke hala dak a hempen alang ka ching ki phan he amit thang si messaging app hai salam pon Jacknet pu okay inke lahai hin alang interested pik bihek pen ta amat appu bangke laso hin padam bedang na so mate pan so se pe Charlie nai pu amat la computer programming language lai ke thanam a teacher ta bipon kok mate tuition lai pa em no di lai pen la an so se papa thek thulan ke lata Charlie dun piglo phir hai ke lancho ta li lang la behavior ta hela 11 bosor wet arta hut pen ta la kaprek computer games di mate pinine apps lai smart pic tho sumni salam pic tho itum no lang itum smart tum ke game bathu chodi lahai programming gupila apai puta chini ne ge than mang ta bi ma telam mang ke lage bihek pen 11 bosor pen ta bang messaging app itum matha down edi application ko sonji salam na ma bang la an pen ta application lahai ta salam to add game lahai ta salam to elo usually itum pilo claim game se bathu thu bang ke game a app si salam pen launch to add anlo 11 12 bosor mate 13 bosor di la anarta hut pen ta mane computer programming language hin expert ulo bihek pen da sumuni inkela so phid elang high school ke Charlie pajut era phid Harvard University pu America long sido hala dak 2002 aning kana lang admission enlo hala dak a psychology la pen computer science a subject ki hum pen se lang degree ke Charlie pangcheng when I was in college I studied psychology and computer science and one of the things that you but la sumunit ke Charlie pajuji that he was a dropout student sida graduation pa jujia frank de la sumuni hala dakadi kapre pin ne hormu salam pic tho mane apps ta ho website tho themala bihek pen dal ha ke thek do mati ke alhan lopik pic hala daka college lo by students tumta ke asar tum puno Acton university muni tumta Mark Zuckerberg fan ke
hala college dun bom hut penta anu tinda chini tho themala somunit ke claim mate la somunit da son ke thek kaprek abive tho manila thek pik la pini hin hai programming hin hai computer programming hin alang kaprek pini ne website la ta salam utha college long ta kobi pilo salam polote la somunit ke chengsi bangke course match pu a website ke chengsi alang lifelong college charli bom hun alang salam ponlo course match kopi hormuno polote which allows users to select their study groups mane college long study groups dudu mate lo porhe phan ka preka groups dudu inke hala so group long ni da ludunji pulo hala tuma university long son tha mane group dudu hala so group long yongsi je thabduni pulo te hala so a website long alang selam a website la course match po website long dam nang po hala dak select nang po ni la so group long dudu ni mate hala so group long dudu study group hai ka preka study group dudu lak ke select phansi mate ki ludun phansi la so a website semar lo inke students dum koloso group long si join ni mala dak website long dampo inke hala so website pen select po inke hala so a group long si lo porhe phan mate class ke 10 dum la son phan ke cheng si bang la la so a website selam lo inke la so phit alang face mass putai si website selam pon thilo dak bang ke college student pen best looking person komasi arje ke main naima la dak select una so website long la sona website alang selam pon mane dak photo do le university lo angton students dudomati college students angton photo da upload lablo inke la dak pen komasi ke lang minai ma munitum vodason pipen ke lang minai best lo pu select una son website alang selam pon noi mane la son ka prek pin ne experiment kuri pik thate mara somone coding da thek computer programming la ta thek website app la ta salam thek la somone masi experiment claim ta pik tha phir lang arnisia koi si idea ba para koi si a website salam ni tho somone kupilo salam polo thasut bangke facebook pu isi ke chengsi ke theklong bang ke dei facebook salam le phrang facebook pu kitab theklong thola kunalo theklong polote alang dom song sidu domati dom mane it's like a hostel son hai hala dak komat mat student tum sidoma konat pen sige bang my address pen jengwa photo lai pa bon lab do thar so kitab lo dak si bikok ti thama so kitab theklong pa sumnit pini idea bang ni lo pini so dak salam tunang nang pu mat di alang isi website salam li lo tha so website long mane ala so pin so photo upload ulo college long la dudomati university long students to bank ton photo upload ulo inke komasi ke hot nai ma mane la so na hin mane interested to sumni claim tap claim pru mane pini jat hai lo son lo po stable be a mine hai amat komasi ke hot nai lo pu pa select me phana sona website salam lo inke fit chini lo inke monitum hadak dam pen lang dang lo inke hala dak vote system pimate mane ki hot nai goma lo pinso hin pen alo hin pen mate number 1 number 2 la so ranking da do vote kan ma munitum ki jogi la so teng number 1 ke lang min nai mate ki hot nai la so ke la lo number 2 ke hot nai la so ke la lo number 3 ke hot nai ke la lo son hai a ranking da do la son alang a website salam lo anke feedback ke alang tuma student tum sini lap lo inke ala also photo ta upload pic tha so mani amat complaint pidam det tha adak Harvard University chancellor vice chancellor phane amara fit lahan ta hang det lo amar ko kam na son permission and ep ni claim ni kela complaint bitum da permission and ep ni tuma photo la upload sar la son si complaint bidam no hai ama fit sorry la pa che hang toy thamala publicly ang ton student phanda sorry da che hang nang no tha therak nang no inke fit internet ta bon check lo shutdown totally shutdown det lo mane nang tum sala internet free nang period posin nang tum hai claim tap claim pru lo permission and ipin ba so pin so photo upload ret go sala promat bon check lo sorry la hai da che hang lo amala sorry da che hang lo he inke fit lang college cherry pup tha drop out lang charlie pa duje del charlie be here with you today because let's face it, you accomplished something I never could. If I get through this speech today, it'll be the first time I actually finish something here at Harvard. Amat alang ajir pu tum phan thinking tum pik phek da so muni thai che contact tum usta contact details sabe ja da be malang isi idea alang a subconscious mind no awang lo amat alang ma thalo ni la tum che contact phan kupine son back di ka prek university punai college student tum da ajir pu tum han college lai judlo bolte ame thang hem che dam rep po che contact un edet timati amala che contact un phan pine son back ni selam nang lang polang ma thalo thaman January 2004 aning kan alang isi coding pangcheng mane son website hai ke salam han pangcheng ke ha sohut alang di photo address pu isi website salam pon la so website lo mangke
university a student tuma photo ta do po address ta do po number contact details ha ta do po la son hormu che upload un la son hormu sona website alang salam pon inke apit bangke 4th of February 2004 aninkan hala soninkan matlo hai alang Facebook pu a company launch lo website hai launch pon athema frang website se dudo mati non si app la hai application do se mobile lang krai mati frang website se dudo mati amar 41st time Facebook fan launch lo 4th of February 2004 aninkan inke lage hal sot bangke publicly si alang pinilo launch lo mate salam lo so frang alang university lo sab salam lo sida hal bangke ekdom publicly pini launch le mati sa la bangke ekdom worldwide along ta launch lab lo kela dak ame thang photo cha upload me di non dum theklong long sone jirpo tom phan je connect me je contact me messenger long message stock me la son system a hormule alang salam lo di photo address pu ke the photo address pu si fast ke chengsi ke la salam de a website me ne di photo address pen Facebook salam de lo fit banki 2004 4th of February ninkan bangela ani clear lo di inke la sumuni a fit banke plank pic hangjang lo inke la nonjong se langdam pulu te lang 221 billions network do mane pirthepen second ke plank nai second richest person in the entire world di la anleng rok lo non bangke plank pic lo non bangke inke pinier ni jong sin tum langdam pulu te Facebook ke isi one of the largest company pudam pusda chok athema Facebook company ke isi the dung thepi ke company to tell Facebook company long bangkwan lo employees do nang tum chini malapen ko an lo salary long Facebook long kam claim tum salary ong pick thepi ko long than po lang non jong si currently jong si langdam pulo te 2025 report hai more than 75,000 employees do tho mane hala dak alanga company long sakuri claim muni tum si 75,000 an su se do inke alang tum headquarter na lo pulo te Milon Park California long America long sidu hai California long si Facebook office pada headquarter ha dak sidu la sona thak a prek a branch do hai ka prek det long ta do hai so branch lai ke do hai London hai long pin long ta do hai anke hala dak kam claim a employees tum da salary the pick yes private sida lage private de la Facebook ke government company ke li lage private company sida ko an lo salary long chiri manang tum hanang than po as per the data as per the report Facebook long kam claim tumke Indian rupees pe jong se convert to plote 33 lakhs per month a salary long thama thanu 33 lakhs per month kumatum long pol ta rank do hai mane la data scientist software engineer son do mati la hai tumsi la an salary long mane salary thepic higher salary ke long bang ke la data scientist software engineers la hai tum la si software engineers la hai tum man lo plote mate la hai tum ke salary thepic inke lage private job lo India long government job 33 lakhs per month long ima kitia ta long si long le pujar budak ta PM tha president India president la hai tum ta ekchar phone de salary la an salary ke the di mane isi hormoni tum dak pen charlie un ke theklong un mane ke theklong bane chini bang ke la somunit graduation ta complete play ke charlie kom hek sita ni tum successful man no lang helang graduate ta kali graduation da pajuje sita alang kamahin alang aning hangahin mate alang kamahin focus vet a joini mate la a interest la computer coding bonoi mate la computer programming language la hin alang skill do joini si alang pinier ni successful ke manlo lasi ke charlie kom hek sita tum jong si jara kam te si skill jong si lifelong develop lote isi hormu charlie pam melo thek pam melo bude life ta solution po di jepang re un pa methang phan engke ake thepini da claim non la Mark Zuckerberg inut example lo inspiration lo pudam et pulute alange second year pass pusi punang palang graduation juji da lo pute graduate pupi da pumadi di second year complete amunit inut college drop out amunit pinier ni pitheben ke plang nai long second number an leng rok how la ko sono possible der pulute alang consistency alang ke charlie ning hang inke focus ke do joini inke non pini langot pinier ni masi chin ne bang nomati Mark Zuckerberg fan tangka punon jat hinoi popular pick so this was all about the Facebook a company mate Facebook I am pu mate Facebook a app Allah masab so
นี่เมน relevant นังท่านพูดเลยอังตอนโซจังสังท่านนำบริษัทดุปิกลังมาที่ดิ้งปิกมาที่วิดีโอเลยเมนบางนางลิตุมพันนังปัจจินีเรานางลิตุมแล้ว Facebook แล้ว use บอมมาที่ดิสตาตุมจีนีมาที่สนนเป็นบางแกปีนี้เป็นบางนางลิตุมจีนีเราปุสิมาทับเพราะงั้นแกพรังแกเว็บไซต์เดียวเราสอบพิซีเอฟบางลอยแกพิษกับเปรกละ messenger เราให้กับเปรกปีนี้ตา separate app lah kita padu pon osi pusi develop pon bom timati apor bang bom te pu apor teng si develop pon bom timati la som si non bang ke la an leng lo Facebook long non monetization ben cheng nok la ta klang lap lo di asonak thaku pipi ne klang ka do lang ni asonak taxi elang tum ta develop pon bom le non ta develop pon bom lang enke merit lo de asuma ta bang hini do hai hala hai bang ni tang thanam thu elo tang thanam bom te dingre pu mati a hem ben cheng nok ini gari sari ko pipi ma lahai than me hormu gali mi than te lahai ta dupik lo he asi nang litum buji lo busi ma thalo la pen karbi content lo akimila nang litum bolte karbi content YouTube channel fan subscribe igno jon si Facebook lo lang bom bolte karbi content fan follow igno inke sonlam nang litum jong si YouTube lo lang pulute alle ong chedi alle ko son lo ong pulute YouTube lo lang bang nang litum quality hedi setting lo na pen pa high open lang me mane with more clarity Clar dak pani tum lang unji YouTube long yang sinang litum dam la subscribe puro te karbi content fan YouTube long ta subscribe ino apen Facebook long le lang ta chok hata bang clear o ida time ne sita long long yang litum asi ache tong thurang next lesson interesting content man thupo so till then take care bye bye